Gdje je taj auto ovo? To je Hajburg. To je auto u Hajburgu nov. Nov, ovo gradski auto. 77 konja. 12.200 evra. Mojih je 100 evra. 4 sata vožnje, 250. Hajburg. Hajburg na ulazu u Frankfurt. Od Stuttgarta. Iznad ovoga Stuttgarta. Tamo gdje je ovaj Heidelberg. Heidelberg. Hajburg. Šta je imao? Pa to je ovo kod ovoga Lidla. Odmah na parkingu Lidla ispred Frankfurta. Na ulazu u Frankfurt. Na Majni. 12.200 evra. 100 evra moje.